제가 그 가르치는 네, 몽골 분들의 건강 수명, 그리고 기대 수명에 대해서 잠깐 조사를 해보았습니다. За би монголчуудын дундаж наслалт, эрүүл мэндийн дундаж үзүүлэлт талаар би ингэ судалгаа хийж үзсэн юм аа. 건강 수명은 건강하게 살아가는 나이를 말하는 것이고, 기대 수명은 평균 수명을 말하는 것입니다. За хүний одоо дундаж наслалт гэвэл энэ нь эрүүл дундаж наслалтыг хэлж байгаа. За мөн дундаж наслалт гэдэг нь одоо мөн амьдрах хэрэг урт удаан хугацаанд наслж байгаа юм бэ гэдгийг хэлж байгаа. 유엔의 그 2021년도 자료에 의하면 남자분들의 건강 수명은 57세였습니다. За 2021 оны нүүбээс гаргасан судалгаагаар эрэгтэй эрүүл наслалт 57.1 жил гэж гарсан байна. 그런데 기대 수명, 즉 평균 수명은 66세였습니다. За гэтэл дундаж наслалт болохоор 66.2. 그러니까 건강 수명과 기대 수명 차이는 약 9년 정도가 차이가 납니다. Эрүүл наслалт дундаж наслалт хоёрын зөрөө нэг 9 жил орчим байгаа байхгүй юу? 다시 말하면 약 9년 정도는 질병과 함께 아프면서 노후를 보내게 된다는 이야기입니다. За тэгэхээр эн чинь юу гэсэн үг вэ гэхэлэр 9 жил болтмыг өвдөөд тэгээ одоо нас нь юм дуусж байгаа хөгшрөлийн үйл явц явагдаж байна гэсэн үг. 여성분들은 남자들보다 약 7년 정도 더 건강하게 살아갈 수 있습니다. За эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор арай ингээд нэг 7 жилийн насаар арай эрүүл наслалт гэж гарсан байна. 그래서 여성의 건강 수명은 64세입니다. За дундаж наслалт болохоор 74.5 жил. 그리고 기대 수명, 즉 평균 수명은 74세, 약 75세 정도 됩니다. Тэгэхээр эрүүл наслалт нь 63.8, дундаж наслалт нь 74.5. 따라서 여성들의 경우에도 약 10년 정도 질병과 함께 좀 아픈 노후를 보내게 되는 것입니다. За гэтэл энэ эрүүл наслалтаасаа дундаж наслалт хүртэл 10 жилийн зай байгаа байхгүй энэ зөрүүг юу хэлж байгаа юм бэхээр 10 жилийн турш өвдөөд бас ингээд хөгшрөл явагдаад мэдсэн дуустдаг гэсэн ийм хэмжүүр гарсан. 그런데 과거 한국도 경제가 별로 안 좋을 때는 이 건강 수명이나 기대 수명이 아주 낮았습니다. Солонгосын эдийн засаг муу байх үед ч гэсэн энэ эрүүл наслалт болон дундаж наслалт хоёрын хоорондох зай их одоо богинохон байсан. 그런데 한국의 경제가 발전하고 또 영양 있는 좋은 음식들을 많이 먹게 되면서 계속 평균 수명이 늘어나게 되었습니다. За гэтэл нөгөө эдийн засаг сайжраад идэж уух юм нь хүртэл ингэ чанаржаад ирсэн чинь эрүүл наслалтаас дундаж наслалтын хоорондох зай илүү урт болж эхэлсэн байна. 그래서 참고로 몽골과 한국 사람들의 이 평균 수명을 보면 대략 10년 이상 차이가 납니다. За тэгэхээр энэ Солонгос Монгол хүмүүсийн эрүүл болон дундаж наслалтын ялгаа нь зөрүү нь хэр их вэ гэсэн чи бараг 10 жилээр ялгаатай байгаа. 그러니까 평균 10년 이상 또 건강하게 살고 그리고 평균 10년 이상 오래 산다는 이야기입니다. За өөрөөр хэлбэл эрүүл дунд наслалт нь болохоор 10 жил нэмэгдэх нь байна. Мөн дундаж наслалт нь 10 жилээр нэмэгдэж байгаа ийм үзүүлэлттэй байгаа юм. 제가 이 자료를 준비하면서 한 가지 좀 기도 제목, 그러니까 소망이 생겼습니다. Тэгээ би энэ материалыг бэлдэж байхдаа нэг ийм залбирлын сэдэв буюу одоо ийм хүсэл бий болсон. 우리 몽골 사람들이 우리가 이렇게 지금부터 공부하고 또 계속 사람들에게 알리고 있는 이 생식을 통해서 많은 사람들의 평균 건강 수명 또 평균 수명이 점점 늘어날 수 있게 되기를 기대하고 있습니다. За энэ бидний тайлбарлаад байгаа шимт амьд хоолоор дамжуулаад хүмүүс хоолоосоор одоо энэ эрүүл дундаж наслалт мөн дундаж наслалт нь арай урт болоосоо эрүүл арай насжилтыг аваасаа гэж хүссэн ийм хүсэл бий болсон. 지금 출발은 아주 작지만 그러나 시간이 지날수록 생식이 많은 사람들에게 알려지고 또 많은 사람들이 생식을 먹게 되므로
평균적으로 모두가 건강하게 될 수 있는 그런 날을 기대하겠습니다. За алхам нь одоогоор ингээд айгүй жижиг эхэлж байгаа. Гэхдээ энийг ингээд дамжуулах тусам хүмүүс эрүүл гэсээр хүмүүс илүү хүчтэй болсоор за энэ нислэлтийн судалгааны байдал илүү одоо олно гэж найдаж 그리고 마찬가지로 WHO 2021년 기준으로 몽골의 주요 질병 그리고 사망 원인에 대해서 알아보았습니다. За мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо судалж гаргасан натуралтын хэмжээг одоо би бас авч үзлээ. 몽골의 가장 큰 주요 질병은 첫 번째가 고혈압이었고, 그다음 두 번째 간암 및 간 질환 비율이 굉장히 높았습니다. За гэтэл энэ эрүүл мэндийн байгууллагаас юу гэж гаргасан бэ гэхээр Монгол улсад бол гол одоо нөлөөлж байгаа нас оролтын шалтгаан болсон өвчнөд цусны даралт ихсэх өвчин, за мөн элэгний хавдар, элэгний өвчлөл, элэгний хавдрууд одоо орж байна. 고혈압이 많은 이유는 아무래도 먹는 음식과 분명히 상관이 있습니다. Тэгээд цусны даралт ихсэх өвчний их байгаа шалтгаан нь идэж байгаа зүйлтэй их холбоотой нөлөө авдаг өвчлөл байгаа. 그리고 몽골이 간암 발생률이 전 세계에서 가장 높다는 사실을 알게 됐습니다. За тэгээд монголчуудын хувьд болохоор элэгний хорт хавдрын элэгний өвчлөлөөр нэлээд одоо бусад улс орнуудтай харьцуулахад хамгийн өндөр байгаа гэсэн судалгааг гаргасан байв. 그뿐만 아니라 간 질환, 즉 다시 말하면 술과 그리고 B형, C형 간염 때문에 간 질환이 많다는 것도 알게 되었습니다. За тэгээд энэ элэгний өвчлөл маань ялангуяа архины хамааралтай. За дээр нэмэгдээд ВЦ одоо элэгний вирус, гепатит вируснуудтай холбоотой тогтоосон байгаа юм байна. 그래서 주요 사망 원인으로 심혈관 질환, 즉 혈관이 막혀서 또 혈관이 나빠서 즉 피가 나빠서 생기는 심혈관 질환 그리고 뇌졸중 이것이 많다는 것도 알게 되었습니다. За тэгээд өхлийн одоо их шалтгаан зүрх судасны өвчин буюу цус харвалт ялангуяа цус хэтэрхий өтгөн байх, бохирдох, судас бөглөх энэ өвдөл дээр нь хавдар өвчин одоо хамгийн их шалтгаан болжээ гэж гарсан байна. 그래서 세 번째는 그러면 어떤 원인에 의해서 이렇게 주요 질병이 많이 발생하게 되는지 찾아보았습니다. За тэгээд ямар шалтгааны улмаас энэ өвчлөлүүд бий болоод өхлийн одоо хүртэл ийм шалтгаанд хүрэх вэ? Энийг одоо бас хайж үзлээ. 첫 번째 가장 주요 식단이 바로 고기와 유제품 위주의 식사입니다. За тэгтэл нэгдүгээр шалтгаан нь одоо голцоо махан бүтээгдэхүүн, сүүн бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг энэ нөхцөлтэй холбогдсон байна. 그러니까 몽골의 아주 추운 날씨 그리고 유목 전통 때문에 양고기, 소고기 등 붉은 고기와 그 유제품을 많이 섭취하고 있습니다. За мэдээж Монгол оронд эрсдэл уур амьсгалтай нүүдэлчдийн одоо ийм ахуй амьдралтай учраас улаан мах, хураг одоо хонь хүрээ мах их хэрэгэлдэг. За цагаан эдэг голдуу хүнсний зүйл болон хэрэгэлдэг гэсэн юм судалгаа байгаа. 그런데 반면에 과일과 채소의 섭취량은 아주 적었습니다. За гэтэл нөгөө талд уул нь нөгөө тэнцвэртэй идэх ёстой жимс хүнсний ногооны хэрэглээд маш бага байсан байна. 과일과 채소 통곡물 특히 도시 외곽 지역에서 상대적으로 섭취량이 적었고 또 이런 이유 때문에 기름은 많이 섭취하고 몸에 필요한 영양소는 적게 섭취해서 심혈관 질환 발생률을 높이게 되었습니다. Тэгээд жимс хүнсний ногоо үр тарианы хэмжээ харьцангуй бага. За тэгээд хансан өөх тос их хэрэгэлдэг. За энэ хүнсний ногооны хэрэглээ хязгаарлагдмал байдлаас болоод одоо зүрх судасны өвчнөөр өвчлөх эрсдлийг идж байгаа нөгөө микроэлементийн дутуугаас болоод үүсгэж байна гэж үзсэн байна. 그리고 세 번째, 지난번 몽골 방문했을 때 그 많은 분들이 경제적인 문제 때문에 술을 많이 마신다라는 얘기를 들었는데, 전반적으로 많은 술을 많이 마시는 그 문제 때문에
실제적으로 이게 간 질환이 많게 되었습니다. За мөн одоо хит их уух тэг ялангуяа энэ эдийн засгийн амьдралын хүн төрөлхөөс болоод архин давцуусууд их байдаг тухай сонссон. За тэгээ энэ зүйл нь одоо ялангуяа илэгний өвчлөлт ялангуяа маш нөлөөлдөг юм байна гэдгийг ажиглан хэлсэн. 그리고 그뿐만 아니라 이제 몽골에서도 점차 가공식품이 굉장히 많이 섭취하게 되었고, 또 가공식품, 네. Хит боловсруулсан бэлэн бүтээгдэхүүний хүнсний хэрэглэх нэмэгдсэн байгааг бид нар бас ажиглан харсан. 또 초가공식품인데 초가공식품은 원재료가 뭔지도 모를 만큼 여러 번 가공해서 설탕이라든가 뭐 일단 각종 첨가물이 많이 포함된 그런 음식을 점차 많이 섭취하게 되었습니다. Тэр энэ хит боловсруулсан бүтээгдэхүүн маань нөгөө органик бус тэгэнгүүтээ маш өнгө будаг тий үнээр амт дарагч юм хүний биеинд хортой бодисуудыг их хэмжээгээр хэрэгэлсэн хагас бэлэн бүтээгдэхүүнүүдийг их хэрэгжилж байгаа нь бас эрүүл мэндэд маш муугаар нөлөөлөх шалтгаан болж байгаа. 반면에 도시 생활의 증가로 인해서 덜 움직이기 때문에 또 앉아있는 시간이 많아져서 결국 비만이나 당뇨, 고혈압의 증가의 원인이 되고 있습니다. За ялангуяа одоо нэг хотчлолттой холбоотойгоор байнгын суугаа ажилтдаг хүмүүс их нэмэгдснээс болоод тархалт, чихрийн шижин, цусны даралт өвчин ихсэх шалтгаанууд болж байгааг харуулсан байна. 물론 이렇게 얘기한다고 해서 당장 많은 사람들이 뭐 고기를 덜 먹는다 그렇게 쉽게 변화되지는 않을 것입니다. За ингээд тайлбарласан ч гэсэн маш олон хүмүүс гинт одоо махнаас гараад мах бага гэдэг одоо ирнэ гэж ойлгол бас өрөөсгөл. 그런데 우리가 할 수 있는 가장 쉬운 방법이 있는데 그것은 바로 생식을 다른 많은 사람들에게 전하는 것입니다. За гэтэл бид нэр илүү хэлбэрхнаар бас амархнаар шийдэх хамгийн хурдан арга бол одоо маш олон хүмүүст энэ амьд шин тохиолыг дамжуулах явдал байгаа юм. 그래서 몽골에서 아침 식사를 안 하거나 간단하게 할 때 그 대신 하루에 한 번 생식을 먹게 하는 것만으로도 기본적인 필요한 영양소를 공급할 수 있는 아주 좋은 방법이 될 수 있습니다. Ялангуяа өглөөний цай уудаггүй тий өглөөний цайг одоо шухавчилдаггүй ийм хүмүүстэй дор хаяж одоо өглөөд ядаж нэг уут энэ хоолыг идэх үед эрүүл мэндэд онцгой анхаарал болох боломжийг олгох бөгөөд одоо халамж болно гэсэн шимт хичээлийн алдагдлыг орохгүйгээр. 그리고 현재 간이 안 좋거나 혹은 혈압이 높거나 혹은 비만 때문에 만성 질환이 있다면 생식을 하루 2번 섭취하는 것으로도 크게 도움이 됩니다. За яг одоо илэгний өвчлөлтөд таргалтай цаасны өвчлөлтөд за цусны даралт ихсэх өвчин байгаа бол дор хаяж өдөрт 2 удаа энэ хоолыг идэх нь тус болно гэсэн үг. 그럼 왜 그런지 또 이제 생식에 대해서 조금 설명을 드리도록 하겠습니다. За яагаад энийг идэх юм бэ? Энэ талаар тайлбарлая. 네, 지금 기침하시는 게 목이 안 좋으신 것 같은데, 보기 목사님. 괜찮으세요? 네, 네. 네. 생식의 신비, 이것은 계속해서 제가 늘 말씀드렸지만, 그 몽골어로 지금 번역이 되어 있는 소책자입니다. За амьд шин тоолны гайхамшиг гэдэг ном байгаа. За энэ бол генийг өөрчилж өгнө гэсэн анх удаа орчуулагдсан юм ном байгаа. Тэг байнга энэ номын тухай ярьж өгж байгаа. 그래서 제가 설명드릴 때마다 강조하지만 이 책을 반복해서 읽고 또 내가 책을 보지 않고 얘기할 수 있을 만큼 계속 공부하는 것이 참 중요합니다. За тэгэхээр энэ номыг байнга уншаад би энэ номыг сүүлдээ ингээ харахгүй ч гэсэн илүү сайн тайлбарлаж чадах тийм хэмжээнд хүрвэл бусдад маш сайн дамжуулж чадна гэсэн үг. 그래서 생식에 대해서 아는 만큼 내가 자신감이 생기고 또 확신이 생기게 될 수 있습니다. Тэр амьд шим тоолны тухай мэдэх тусам би одоо бусдад итгэлтэйгээр дамжуулах бөгөөд бас итгэлтэйгээр өөрөө ингээ сайн мэдлэгтэйгээр хэрэглэнэ гэсэн үг. 그렇지만 분명한 건 생식은 약이 아닙니다.
За гэхдээ нэг анхаарах зүйл нь амьд шимт хоол бол им биш юм аа. 그런데 약으로 고칠 수 없는 질병도 식사를 바꾸게 되면 몸도 점차적으로 좋게 만들어 갈 수 있습니다. Тэгэхээр имээр эмчлэгдэхгүй өвчин байлаа гэхэд хоол идэж байгаа хоол хүнсээ та сольж чадвал бас өөрөө бие маань одоо сайжраад өөрийгөө эмчлэх тийм боломжийг олгодог гэдгийг бол тодорхой хэлж чадна. 예를 들어서 고혈압이나 당뇨는 약으로 조절만 할 수 있을지 이 고혈압과 당뇨를 고칠 수는 없습니다. Жишээлбэл одоо зүтний даралт гэсэн өвчин, сахарын өвчлөлөө эдгээр өвчлөлүүд нь ганц эмийн эмчилгээгээр явдаггүй. Энийг заавал одоо хоол хүнсээ өөрчилж ээж, тийм ээ, дэглэн барьж ээж идгээдэг. 그런데 고혈압과 당뇨는 내가 하루에 두 끼 아침과 저녁 생식을 하고 그리고 또 규칙적으로 운동을 하면 3개월, 6개월 시간이 지나갈수록 점차적으로 수치가 좋아지는 것을 분명히 알 수 있게 됩니다. За мөн энэ сахарын шижин даралтны өвчтөе хүмүүст одоо амжилтын тоолоо өглөө орой идээд бас ингээд тодорхой дасгал хөдөлгөөнөө сайн хийгээд ингээ идэвхтэй байх юм бол 3 юм уу 6 сарын дараа нөгөө өндөр байсан үзүүлэлтүүд нь хэвийн болоод буудаг үзүүлэлттэй болж байгаа юм. 실제로 저희 파트너 중에서 80세 되시는 남자분이 있는데 이분은 정말 생식을 하루 2번 내지 3번 먹는데 당뇨와 혈압이 정말 수치적으로 아주 좋아졌습니다. Манай хамтрагчнаар дотор одоо 80 настай нэг эрэгтэй хүн байсан. Жишээлбэл энэ хүн ингээ өдөрт 2-3 удаа энэ шимт хоолоо идээд тэгсэн чинь одоо тэр сахарын үзүүлэлт нь, даралтны үзүүлэлт нь ингээ хэвийн болтлоо бууж чадсан. 그래서 오랫동안 먹었던 고혈압 약과 당뇨 약을 먹지 않아도 지금 정상에 가깝게 좋아졌습니다. Одоо бол ингээд насан туршууж их нөгөө даралтны юм, сахарын өвчлөлийн юмнууд нь бүр ингээ уугтахаа болоод хэвийн хэмжээнд хүртлээ бууж барьж чадсан байна. 다만 당뇨는 그 1형 당뇨, 그러니까 어린이 소아형 당뇨가 있고, 그다음 2형 당뇨, 그러니까 점차 성인이 돼서 생기는 당뇨가 있는데, 이것은 분명한 차이가 있습니다. За тэгэхээр нөгөө жишээлбэл стресс хийж өвчнөд чинь нөгөө удам сэтгэн бүр хүүхэд байхдаа эхэлсэн нэгдүгээр төрөл гэж байгаа. Сүүлд амьдралын явцад үүссэн хоёрдугаар төрлийн стресс хийж гэж байгаа аахгүй. Тэгэхээр энэ хоёрт бол ялгаа байгаа. 생식을 먹고 좋아지는 경우는 2형 당뇨, 그러니까 성인이 되어서 생기는 당뇨는 실제적으로 도움이 될 수 있지만 1형 당뇨는 근본적으로 이게 췌장에서 문제가 생겼기 때문에 그것은 꾸준하게 관리에 도움을 줄 수 있을 뿐입니다. Тэгэхээр хоёрдугаар төрлийн сахарч нь болохоор сүүлд насанд хүрсэн хойноо бий болсон амьдралын явцдах өвчлөл. Гэтэл нэгдүгээр төрлийнх нь болохоор нойр булчиргаатай холбогддог. Тэгэхээр энэ хоёр нөгөө хоёрдугаар төрлийнх нь болохоор идээд явхад бол хурдан буугаад хэвэн болчихж байгаа. Нэгдүгээр төрлийн болохоор заавал эмчилгээтэй хавсраад бас ууггүй идснээрээ бас сайн нөлөөг авдаг байна. 그래서 1형 당뇨인 경우는 병원에 약을 먹으면서 생식을 통해서 꾸준하게 안정되게 당을 관리하는 차원에서 도움이 될 수 있습니다. Тийм учраас нэгдүгээр төрлийн одоо сахарын өвчлөлтэй хүмүүст бол эмчилгээгээ тавихгүйгээр тэгсэн хэрнээ бас хооллолтондоо энэ хоолыг ашиглаад тэгээд хэвийн үзүүлэлттэй болтол нь ууггүй идэх дээрээс нь одоо сахарынхаа үзүүлэлтийг ялсан чадах хэмжээнд байлгах ийм зөвлөгөөг өгөх тий. 네, 그럼 조금씩 좀 더 구체적으로 하나씩 살펴보겠습니다. За тэгэхээр цаашаа илүү наривчлан нэгээр нь үзье. 여러분 그 책에 생식의 신비 책에 있는 내용을 그대로 옮겼습니다. За нэр номон дээр байгаа агуулгыг тэр чигээр нь энд оруулсан байна. 그래서 지금 계속 제가 생식 강의할 때마다 같은 내용을 반복해서 말씀드리고 있습니다. За би одоо энэ амьсгалын тоолны тухай ярихдаа юм бэлтгэгдсэн юм агуулгыг байнга ярих болно.
물론 지금 처음 듣는 분도 계시겠지만 기존에 계속 반복해서 들으신 분은 이것을 충분히 내가 마음속에 새기고 다른 사람에게 얘기할 수 있을 만큼 준비했으면 좋겠습니다. За анх удаа сонсож байгаа хүмүүс байгаахаа бас энийг олон дахин сонсож байгаа хүн байгаа ч гэсэн тэдгээр хүмүүс маань зүрх сэтгэлдээ энийг бүр зийлж аваад бас бусдад ингээ маш сайн тайлбарлаж чадах хуйцаар сайн дахин хүлээж аваасаа гэж хүсэж байна. 그 철문 목사님이 그렇게 말씀을 하셨는데요. 몽골 분들은 양이 풀을 먹기 때문에 풀을 먹는 양을 먹으면 야채를 섭취할 수 있다는 이야기를 계속 제게 얘기해 줬습니다. Тэгээд цодон мастер хэлсэн нэ ингээд нөгөө Монгол хонь чинь нөгөө маш олон төрлийн эмийн ургамлаар бэлчээрл ингээ идээд тэгээд тэр бид махыг бид нар идэхлээр эмийн ургамал олон төрлөөр нөгөө маханд шингэсэн учраас баг ингээд нөгөө баг идчихэж байгаа гэсэн үгээ гэж тайлбарласан. 그런데 오늘 제가 그 차이점에 대해서 분명히 말씀드리겠습니다. За өнөөдөр би тэр ялгааны тухай хэлж өгье. 태양의 에너지를 직접 받아서 생체 에너지로 바꿀 수 있는 것은 식물이 유일합니다. За тэгэхээр энэ ургамал гэдэг чинь тэ нарны гэрэл салхины одоо илбэлттэй тэдгэр зүйлсээр дамжуулж одоо байгаль дээрээ маш сайн одоо чанартай ийм бодисыг өөртөө шингээсэн түүхий болдог. 그래서 식물은 엽록소의 광합성 작용으로 태양의 에너지를 직접 받고 에너지로 저장하게 됩니다. За тийм учраас тэр амин дэм чухал бодисуудаа нөгөө дулааны нөлөөгөөр тэ одоо нарныг тэр гэрлээр одоо өөртөө шингээж бий болгож боловсруулдаг байна шүү дээ. 그런데 동물이 식물을 먹어서 그것을 에너지를 섭취하는 것은 바로 두 번째로 첫 번째가 바로 직접 섭취하는 게 아니라 두 번째 섭취하는 식사가 되는 셈입니다. Тэгээ хүнсний одоо тэр ургамал эмийн ургамал маань бол нарнаас тэр энергийг аваад энэ өөрийнхөө маш гоё амин дэмийг бий болгосон байж итэл хонь одоо амьтад идчихлээ. Тэнгүүт эн чинь ихний авсан тэр энерги биш хоёр дахь одоо амьтанд шингэгдсэн энергиэр бид нар хоол болчихж байгаа байхгүй юу? 그러니까 식물은 간단하게 말하면 1차 배터리, 태양으로 직접 받는 아주 완전한 배터리라고 말씀드릴 수 있고요. За тэгэхээр ургамал бол тэ хүнсний нөгөө нарны тэр тусгал салхины илбэлтээр анхныхаа тэр фермент буюу бүхий л уураг амин нэмийг бий болгосон батарейгаар ярих юм бол одоо эхний цэнэглэлт гэдэг үг. 그 식물을 먹은 양을 잡아먹는 것은 2차 배터리, 즉 재생 배터리라고 설명할 수 있습니다. За тэгэхээр нөгөө хонь энийг идээд тэгээ тэр хоньны махыг бид нар идчихэж байгаа нь дахин цэнэглэгдсэн хоёр дахь батарейг идэж байна гэсэн утга болох нь. 따라서 1차 배터리가 우리 몸에 더 좋을지 아니면 재생 배터리, 즉 2차 배터리가 더 좋은지 잠깐만 생각해 봐도 우리가 충분히 1차 배터리가 더 좋다는 것을 우리가 알 수 있게 됩니다. За тэгэхээр нөгөө эхний батарей бидний биеийн сайн юм уу, хоёр дахь нь сайн юм уу гэж бодоод үзэх юм бол мэдээж одоо хамгийн эхнийх нь яг байгаль дээр байгаа тэр цэнэглэгдсэн энергитэй хүнс биднэрт илүү чухал гэдгийг мэдээж бид нар тодорхойлж чадна. 몽골, 인도 옛날에는 기마 민족이었기 때문에 활동량이 아주 많았지만 현대 몽골인들은 옛날만큼 활동하지 않고 앉아있는 시간이 많기 때문에 그만큼 많은 열량을 섭취하게 되면 몸에 쌓이게 됩니다. Тэгэхээр өмнө нь бол нүүдэлчин ийм ахуй амьдралтай хөдөлгөөн их хийдэг те байсан. Одоо болохоор хотчоод хөдөлгөөн багассан учраас өнөөгийн монголчуудын хувьд одоо яг энэ хооллолтоор хооллоод ах юм бол биеийн дотор нөгөө итгэгдсэн өөрөөр хэлбэл сайн боловсруулагдаагүй тийм бохирдлууд улам ихээр хоримтлагдаж эхэлж байгаа гэсэн үг. 맛있는 고기를 듬뿍 먹으면 기분이 좋고 배가 부르기 때문에 물론 든든하고 힘이 납니다. За амттай мах идэхэр чи мэдээж одоо гиз дүүрээд сэтгэл наач сайхан болоод айгуу тийм өйг тий цадах мэдрэмж аваад их сайхан байж болно. 그런데 문제는 그
그렇게 많이 먹은 것이 오히려 우리 몸 속에서 질병을 일으키는 원인이 될 수 있다는 것입니다. За гэтэл эсвэргээрээ яг тэр идсэн зүйлс маань тагаад бидний биед өвчний одоо суур нөхцөлийг бий болгож ах юм боломжийг үүсгэж байгаа. 우리가 먹은 음식을 에너지로 바꾸려면 반드시 비타민, 미네랄, 효소 같은 미량 영양소가 꼭 필요합니다. За бидний идсэн зүйлийг одоо задлаад түүнийг энерги болгоод өөрчлөхийн тулд шингээхийн тулд витамин, эрдэс бодис, ферментүүд хэрэгтэй. 그런데 그런 미량, 작은 영양소는 야채와 곡류 등에 충분히 들어 있습니다. Гэтэл тэр энерги болгож хувиргадаг тэр витамин, эрдэс бодис, ферментүүд нь одоо хүнсний ногоо жимсгэнд хамгийн их агуулгаж байгаа байхгүй юу? 그래서 육류는 많이 먹고 야채는 적게 먹게 되면 그 에너지를 다 충분히 이렇게 태우지 못하고 내 몸속에 계속 저장하게 됩니다. За тэгэхээр бид нар хэтэрхийх махан хооллолтой хүнсний ногоо хэрэглэхгүй байх юм бол бидний биед нөгөө задрага явагдаад энерги болж хувирагдах ёстой тэр хэсэг маань хуримтлал болоод үүсчихнэ. Задарчихгүй. 아까 제일 첫 번째 몽골인의 평균 수명에서 말씀드렸다시피 고기를 많이 먹어서 더 오래 살아야 되는데 실제로는 그것이 건강하게 오래 살 수 있는 이제 그 음식이 아니라는 것을 이제 분명히 우리도 알아야 되겠습니다. Тэгэхээр бид нар өнөө үед одоо уламжлалтаар хоолж ирсэн хоол маань өндөрж байгаа нөхцөл байдалтай зохицохгүй тэр махыг идээд бид нар урт удаан наслах хэрэгтэй байтал чинь одоо түрүүний гаргасан судалгаагаар бол өвчлөлийн шалтгаан, богино наслалтын шалтгаан болсон байгааг харж байгаа учраас одоо ингэ бодол санаагаа бид нар бас тунгааж өөрчилж бодох хэрэгтэй. 우리가 대부분 집에서 요리해서 음식을 먹게 되면 비타민이나 미네랄, 효소 등이 파괴되고 사라지게 됩니다. Тэгээ бид нар голцоо нөгөө хоолыг болгож ингээд ашиглаж идэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр болгосон хоол маань тэр байх ёстой витамин, эрдэс бодис, фермент одоо уурга одоо шинжтэй зүйлсээ сүйтгээд устгачаад тэгээд идчихэж байгаа байхгүй юу? 그래서 내가 먹은 음식이 내 몸속으로 흡수가 돼야 되는데 흡수되지 못하고 오히려 그것을 바깥으로 빼내기 위해서 내 몸은 더 힘들게 될 수밖에 없습니다. За тэгээд эцэг хоол маань уул нь бол шингэж явахтай байдал чинь шингэх биш харин ч ингээд энийг хурдан гадагшлуулахтай гэсэн ийм одоо нэг урвалтай болцоход тэгээд тэрийг гадагшлуулахын л төлөө миний бие ажиллаад одоо маш хэцүү ядралтай болдог гэсэн үг. 그런데 생식은 열이나 가공되지 않은 생명이 살아있는 식사입니다. За гэтэл амьд шимт хоол болохоор ерөөсөө тэр агуулгадах хэвээр бүхий л амьд зүйлсүүд нь үхээгүй амьд хэлбэрээрээ одоо бүхий л шинжижил агуулаад одоо бидний биед орохоор бэлтгэгдсэн хоол гэсэн үг. 태양으로 받은 그 직접적인 에너지를 우리가 식물을 통해서 고스란히 먹게 되는 것입니다. За яг тэр л нарны гэрлэр одоо тижээгдэж тэ салхиар одоо илбэгдэж тэр бүх агуулах ёстой шимт ижил бий болгосон тийм одоо нөлөө бүхий хоолыг хүлээж авна гэсэн үг. 어떤 것도 가공하지 않고 첨가하지 않았기 때문에 원래 자연이 가지고 있는 영양소 그리고 생명 물질을 그대로 섭취할 수 있는 것이 바로 생식입니다. Тэр ямар ч нөгөө сүйтгэгдээгүй тэгээд амьд бүр тэр нөлөөт хэлбрээр нь бид нар одоо ерөөсөө биедээ байгаль байдал гэсэн үг. 네. 아까 그 설명할 때 몽골 사람들이 간 질환이 많다고 말씀을 드렸는데요. 그 간에 가장 좋은 음식이 있다면 그것은 바로 생식입니다. Микрофон хааж өгөөрэй хинийх нь микрофон. За сая нөгөө нэг судалгаагаар Жинхэнэ би хаана үстэ.
зурагтаа дуурайд байсан. За сая илэгний өвчл өндөр байгаа тухай ярьсан шүү дээ. Тэгээд илэгний өвчлөлд одоо хамгийн чухал хэрэгцээтэй зүйл бол энэ яг витамин эрдэс бодис ферментүүд баггүй юу? 네. 김희숙 사장님 이거 공동 호스트 했으니까 소음 나오면 조금 음소거 해제해 주세요. 네네. 네, 계속하겠습니다. За цааш өргөжлүүлье. 그런데 간이 하는 역할은 첫 번째 피를 저장, 즉 영양을 저장하는 역할입니다. Тэгэхээр илэгний үйл ажиллагаа чинь өөрөө нэгдүгээрт цус руу ингээ шинэ тэжээлийг шахаж өгөх, боловсруулж өгөх үүрэгтэй байхгүй юу? 그리고 두 번째 간이 하는 가장 중요한 그 역할 중에 하나는 바로 해독하는 작용입니다. За хоёрдугаарт нь болохоор илэг биеийг хоргоожүүлж явах ийм том үүрэгтэй. 몽골에서 B형 간염, C형 간염이 많은데 그 간염을 치료할 수 있는 약은 없습니다. Одоо Монголд ингээд нөгөө янз бүрийн гепатит C, В-гийн халдвар өндөр байгаа тухай ингээд судалгаа байна штэ. Тэгэхээр энэ халдварыг бол эмчлэх эм бол одоохондоо байхгүй байна. 즉 B형이나 C형은 바이러스이기 때문에 바이러스를 치료할 수 있는 약이 기본적으로 아직 개발되지 않았습니다. За C, B вирусын эсрэг одоо энэ чи вирус учраас одоо яг бүрэн төгс эмчлэх тийм эм бол хараахан гараагүй байна. 그래서 그래도 약을 먹어야 되는 이유는 이제 점차 그 주위에 나빠지는 것을 최대한 억제하기 위해서 약의 도움을 받고 있을 뿐입니다. Тэгэхээр одоо ингээ гарсан эмнүүд ямар ч одоо үйлчлэгээтэй юм бэ гэхээр цаашдаа энэ вирусын халдвар нь бусад энэ ойр орчмын идэрхтнүүдэд нөлөөлөхгүй байхын төлөө ийм хязгаарлагч эмчилгээнүүдийг л хийж байгаа. 간염이 오래되면 간경화, 즉 간이 딱딱하게 되어집니다. За тэгэхээр энэ вирусын халдвар одоо удах тусмаа илэгний хатуурал гэдэг өвчнөд хүргэдэг. 그리고 간경화의 다음에 간암으로 진행이 됩니다. За тэгээ илэгний хатуурлын дараагийн шат нь болохоор илэгний хавдар өвчлөл байдаг. 또 술을 계속해서 많이 마시거나 또 나쁜 가공식품을 계속해서 많이 먹게 되면 간이 계속해서 쉴 수 없게 됩니다. Тэгэхээр арх одоо хит хэрэглэх тийм ээ эсвэл эмхит боловсруулсан хагас бүлэм бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх юм бол одоо илэгний хувьд ингээд одоо амар биш болчихж байгаа юм. 간이 우리 몸속에서 하는 역할은 정말 많은데 그런데 그것도 지나치게 많은 술을 먹거나 나쁜 것을 계속 섭취하게 되면 결국 간이 망가질 수밖에 없습니다. Тэгэхээр илэгний өөрийнх нь үйл ажиллагаа их олон талтай үйлчлэгээтэй байхгүй. Гэтэл тэр олон үйлчил ажиллаа хийж нөгөө үүргээ биелүүлж яхад нь архиар дарамтлах, за буруу хооллох, тэр хагас бэлэн бүтээгдэхүүнээр хооллох юм бол илэг одоо сүйтгэгдхээс өөр аргагүй юм. 그래서 간이 나쁜 사람, 즉 간염이나 간경화나 간암이 있는 사람은 생식이 정말 좋은 이유가 있습니다. Тэгэхээр илэгний өвчлөлттэй, илэгний одоо асуудалтай, илэгний хавдартай хүмүүсийн хувьд бол энэ амьд шимт хоол бол ерөөсө баг хамгийн чухал хоол нь болдог. 간이 좋아지게 만들 수 있는 가장 좋은 방법은 바로 간을 쉬게 만드는 것입니다. Тэгэхээр илгийг одоо сайжруулахын тулд, эдгэхийн тулд илгийг одоо маш амар тайван одоо нөгөө үйл ажиллагаагаа явуулахад нь дарамтгүй болгох хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу? 그래서 간에 나쁜 독성 물질, 즉 알코올이라든가 각종 첨가물이 든 음식이라든가 또 지나치게 많은 약물 같은 것을 먹지 않게 되면 간이 쉴 수 있고 점차 회복될 수 있습니다. Тэр илэг нөгөө харгуужуулах үйл ажиллагаа явуулдаг багт чинь нөгөө архиар дараангуулж ачааллын нэгсгэх, эм уух, хит боловсруулсан хоол идэх, зүү зөксгүй хооллолт эдгэр чинь ачааллыг нэмээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр илэг ерөөсө сүйтгэхээс өөр аргагүй. За илгийг амраахын тулд бид тэр зөв хоол руу л орох хэрэгтэй. 또 지나치게 열량이 높은 영양분이 많은 음식을 계속 먹게 되면 마찬가지로 간이 쉴 수 없게 됩니다. За ялангуяа бас хит их болгосон хүнс
Тэг хит ихт өндөр өөх тостой хоол хэрэглэх юм бол мэдээж бас илэгний хувьд дарамт болох нь шүү дээ. 그런데 바로 생식은 간에 가장 좋은 음식이 될 수 있습니다. За гэтэл амьд шимт хоол болохоор магадгүй илэгний дурлж чадах хамгийн сайн хоол байх бүрэн боломжтой. 간이 피를, 즉 영양을 저장한다고 했습니다. За илэг одоо нөө цус руу бүх шин тэжээлийг шахаж өгдөг ийм нэгдүгээр үүрэгтэй гэсэн шүү дээ. 생식에는 우리 몸에 필요한 각종 중요한 영양소가 많이 들어 있습니다. Тэгэхээр энэ амьд шимт хоолнд одоо бүхий л эд эрхтэй системд бүгдэнд нь зориулагдсан тус бүрийнхэн тэр шимт тэжээлүүд бүгд агуулгдсан байдаг. 이러한 영양소가 깨끗한 피를 만들고 또 간을 쉬게 만들 수 있게 됩니다. За тэгэхээр энэ хэрэгцээтэй яг энэ шим тэжээл агууламжтай хоол хүнсийг идэх нь нэгдүгээр цуцыг одоо маш сайхан цэвэрлэн болгодог, илэгний үйл ажиллагааг маш хэвийн буюу одоо ямар дарамтгүй, ачааллгүй болгодог байна. 그리고 생식에는 나쁜 것이 전혀 안 들어 있습니다. 첨가물 전혀 안 들어 있고 소금이나 설탕, 가공 어떤 물질도 다 들어 있지 않습니다. Тэгээд амьд шимт хоолнд одоо ямар ч тийм холц байхгүй химийн элементтэй хувирсан зүйл, органик бус зүйл. За эсвэл одоо хүний биед хор өгөх өчүүхэн ч одоо өнгө будгийн тэр ямар ч орц найрлага ороогүй. Одоо давал сахарын агуулмж байхгүй. 그래서 생식을 먹게 되면 간이 춤추게 될 것입니다. 너무 좋아서요. За хэрвээ та амьд шимт хоолоор хооллох юм бол таны илэгч нь бараг бүжиглэнэ. 바로 몽골에서 많은 분들이 간이 안 좋다고 했는데 바로 오늘 이 얘기가 주변에 있는 사람들에게 생식을 많이 권해야 될 분명한 이유가 되겠습니다. Тэгэл Монголд одоо илэгний өвчлөл, илэгний асуудал өндөр байгаа тухай сонссон. Тэгэхээр эргэн тойрондоо байгаа маш олон хүмүүс та яг энэ хоолыг идснээрээ таны илэг нь тустай шүү гэдгийг зайлшгүй дамжуулах хэрэгцээтэй юм аа. 생식이 간에 좋은 이유를 다시 정리하면 피를 깨끗하게 만들고 나쁜 것이 하나도 들어있지 않기 때문에 간이 쉴 수 있고 간이 회복될 수 있다고 말씀드렸습니다. Тэгэхээр илэг өөрөө өөрийгөө бас эдгээдэг, сэргээж чаддаг эрхтэн гэж төрөөнөөс хойш тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та нар амьд шимт хоолоор хооллох юм бол нэгдүгээр цус маань шинэ болох нь байна. За энэ хоолнд ямар ч одоо органик бус зүйл эсвэл химийн элемент холиогүй учраас одоо илэгний үйл ажиллагаа маш сайн сэргэж өгөх нь байна. Илэг дарамтгүй ачааллгүй ажиллах нь байна. Илгэнд хэрэгцээтэй одоо бүхий л зүйлийг нь энэ хоол хангаж өгнө гэсэн санаа юм. 바로 그런 의미에서 생식을 전한다는 것은 단지 좋은 음식을 권하는 차원이 아니라 생명을 살리는 식사를 전하는 셈이 됩니다. Тэгэхээр ийм утга учираар та одоо энэ хоолыг бусдад дамжуулна гэдэг чинь зүгээр нэг хоол хүнсний амин шин тэжээлийн тухай яриад байгаа юм биш. Нөгөө хүний хувьд одоо эрүүл мэндийн маш чухал зүйлийг дамжуулж өгж байгаа гэсэн утга санаа юм аа. 제가 오늘은 간에 대해서 잠깐 말씀드렸는데 간뿐만 아니라 우리 몸속의 모든 장기에 생식은 최고의 식사가 될 수 있습니다. За өнөөдөр илэгний тухай голчлон одоо ярьлаа. Гэхдээ шимт хоол маань өөрөө одоо дотоод бүхий л эрхтэнд маш сайнаар нөлөөлж өгдөг, тусалж өгдөг ийм хүнс бүтээгдэхүүн байгаа юм. 생식이 당뇨에도 좋다는 이유는 생식은 이 당 지수가 그러니까 당 성분이 낮고 당을 갑자기 올리지 않기 때문에 췌장에 가장 좋은 식사가 될 수 있기도 합니다. Бас энэ шимт хоол маань нөгөө сахарын шижинтэй улсуудад аюу сайн хоол болж байгаа шалтгаан байгаа. Яг тэгэхээр энэ хоолнд нөгөө гликеми индекс буюу сахарын агуулмж нь маш бага байхгүй юу? Тийм учраас нөгөө энийг хоолыг идэхлээр цусны дах сахарын хэмжээг огцом ингэж нэмэхгүй. Тэгээд мөн нойр болчихраханд маш сайн нөлөөлдөг, тусалдаг учраас энэ хоол маань чихрийн шижинт хүмүүстэй бас их сайн хоол болдог байна. 그래서 몽골에 약 10가지 이상의 여러 가지 제품이 있지만 가장 기본 중에 기본은 바로 생식입니다. За одоо Монголд 10 гаруй бүтээгдэхүүн аль хэдийн орцсон байгаа ч гэлээ. Та одоо хамгийн үндсэн чухал хоолоороо ямар ч гэсэн энэ амьд шимт хоолыг бол нэрлэж идэж болох юм байна. 그래서 아주 심각한 질병을 가지고 즉 암 환자 같은 경우는 산삼 배양근 생식을 드시게 하고
За маш одоо ноцтой, хүнд өвчлөлттэй, хавдрын өвчлөлттэй хүмүүсийн хувьд бол энэ хүн орхиотой найрлага бүхий хоолоороо хоололдог. 그리고 발화생식은 어린 아이로부터 어른들까지 모든 사람에게 같이 권할 수 있는 최고의 식사입니다. За гэтэл соёолж гээд хоол байна те. Энэ хоол болохоор бүх одоо насныхан ялангуяа бага насны хүүхдүүдэд булаад насан турш бүх насны хүмүүс идэж болох юм ерөнхий хоол болсон байгаа юм. 물론 사람들이 그 발화생식도 조금 비싸다라고 생각할 수도 있습니다. За бас соёолж хоолыг магадгүй зарим нь жоох үнэтэй байна уу да гэж бодож магадгүй. 그런데 매일 아침 먹는 그 생식 한 포가 우리 몸을 건강하게 만들어주기 때문에 건강과 바꿀 수 있는 것은 사실 별로 없습니다. За гэвч өглөө болгон та нэг уутыг идчихэж байгаа нь та өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө идчихэж байгаа бөгөөд тэр эрүүл мэндийн төлөө одоо солих зүйл, үнэтэй зүйл бидэнд байхгүй шүү дээ. 물론 계속해서 이제 계속 이어서 생식이 왜 좋은 이유를 말씀드리겠지만 그 이전에 여기 계신 분들이 마음으로 정말 생식은 좋은 식품이야, 사람들을 살리는 식품이야, 그런 마음을 가질 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Тэр маш олон хүмүүс цаашдаа одоо энэ амьд хоолны тухай мэдээж суралцсан бид нар бас цаашаа сурна. Гэхдээ энд байгаа хүмүүс төрүүлээд энэ шинэ хоол нь үнэхээр хүний эрүүл мэндийн төлөө чухал хоол байна. Ийм хооллолт болох юм байна гэдгийг ухаарсан зүрх сэтгэлээрээ хүлээн авсан байгаасаа гэж хүсэж байна. 그 몽골에서 그 양을 기르거나 가축, 목축업을 하신 분들이 경제적으로 어려워서 이제 술을 많이 마시게 되었다는 얘기를 지난번에 몽골에서 또 듣게 되었습니다. Тэгээ түрүү нөгөө малчин иргэд маань одоо зуд турханд нэрвэгдэхээрээ те юучгүй болоод хот газар бараадаж ирээд тэгээ нөгөө ажил төрөл олдохгүй бас архинд их ордог тухай мэдээлэл ингээд сонсч илаа. 그러니까 술과 같은 우리 몸에 나쁜 것을 계속해서 반복해서 먹게 되면 첫 번째 자기 자신의 몸이 망가지기 때문에 본인이 괴롭습니다. За мэдээж одоо хэмжээгээр ийм архи спирт хэрэглэхээр чинь нэгдүгээрт одоо өөрөө өөрийнхөө биеийг сүтгэж байгаа. 그러나 본인뿐만 아니라 함께 있는 가족, 즉 아내나 남편이나 아이들도 똑같이 힘들어지게 됩니다. За тэгээ өөрөө өөрийгөө ингэж дарчилж зовоохоос гадна эргэн тойронд байгаа хайртай хүмүүсээ эхнэр үр хүүхдүүдээ тэгээ гэр бүлийнхнээ бас зовооно. 그래서 우리가 할 수 있는 것 중에 사람들이 술을 마시는 이유도 뭔가 영적으로 허전하기 때문에 아마 알코올을 자꾸 찾게 되는 것 같습니다. Мэдээж тэр архинд донтож байгаа шалтгаан нь те муу сүнсний сүнслэгийн нөлөө байгаа ч гэлээ. 그래서 우리가 할 수 있는 것은 한 손으로는 그야말로 복음을 전하고 또 다른 손으로는 생식을 전하는 것, 이것이 우리 모두의 사명이 되었으면 좋겠습니다. Тэгээ бидний одоо дамжуулах ёстой зүйл бол нэг гартаа сайн мэдээ, нөгөө гартаа энэ эрүүл мэндийн хоолоо бариад тэгээ тэр хүмүүс дамжуулах нь бидний хүсэл байх хэрэгтэй юм аа. 즉 우리의 일은 영과 육을 살리는 일이 될 수 있습니다. Тиймээс бидний хийж байгаа ажил бол ингээд сүнсийн махан биеийг аврах ажил болчихж байгаа юм. 이 중에 많은 분들이 또 제주도 11월 달에 제주도 오게 될 것 같은데 그날을 또한 기대하고 있겠습니다. За одоо 11 сард бас эндээс хүмүүс очих байгаа. Би тэр өдрийг бас найдан хүлээж байна. 네, 이제 두 번째 얘기입니다. За хоёр дахь хэсэг. 생식은 우리 몸의 면역력을 올려주게 됩니다. За мөн амьд чимт хоол нь бидний дархлааг сайжруулж нэмж өгдөг. 우리 몸의 면역력은 우리 몸에 필요한 영양 성분을 골고루 섭취하게 되면 몸의 면역력이 좋아지게 됩니다. Тэгэхээр бид нар өдөр бүр тэ энэ дархлааны системээ сайжруулахын тулд авах ёстой тэр ашигтай шимт хичээлийг хүлээн авсан цагт л дархлаа сайжирдаг байна. 다시 말하면 나쁜 음식, 즉 영양이 부족한 음식 혹은 또 자기가 좋아하는 음식만 반복해서 먹게 되면 결국 면역력이 약해지고 각종 질병이 생길 수밖에 없게 됩니다.
За хэрвээ бид нар шинэ хичээлийн агуулмжгүй те ийм муу хооллолт хийх эсвэл өөрийнхөө дурладаг юмаа л идэх юм бол энэ шинэ хичээлийн дутагдлаас болоод аль атийг нөгөө бидний биед байхсгүй жиг өвчлөлүүд бий болж эхэлдэг байна. 그런데 면역력을 키우려면 육식, 즉 고기보다 식물 영양소를 섭취하는 것이 정말 중요합니다. Тэр дархлааны систем сайн байхын тулд бид нар одоо махан хүнснээс илүү ялангуяа одоо ургамлын гаралтай ийм хүнсний бүтээгдэхүүнийг маш их хэрэглэж тэнцвэртэйгээр шинжлэл авах нь. 물론 고기를 좋아하는 분도 이제 약간 순서를 바꿔서 생식을 먼저 먹고 또 고기를 먹게 되면 점차적으로 건강이 좋아질 수 있게 됩니다. За тэгэхээр мэдээж одоо махан дуртай юм чинь бид нар шууд одоо дургуулж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө дарааллыг өөрчлөх хэрэгтэй. Эхлээд шимт хоолоо идчихэд араас нь одоо баг зэрэг махаа иддэг ч юм уу. Ингэх юм бол арай тэнцвэртэй буюу эрүүл хооллолт болно гэсэн үг. 아마 아직도 철멍 목사님 말씀처럼 많은 사람들이 야채나 과일 같은 것을 먹는 것을 필요 없다고 생각하는 분들이 여전히 많이 있을 걸로 생각이 됩니다. Маш олон хүмүүс одоо энэ хоньны маханд нөгөө бүхэл эмийн ургамал байгаа юм чинь гээд нэг монголчууд ерөнхийдөө ногоо, жимс одоо нэг идэх сонирхолгүй одоо тийм бодлого амьдарч байгаа хаа. 그런데 그런 분들에게 바로 생식 한 포를 전함으로써 가장 간단하게 그렇게 영양을 공급할 수 있다라고 우리가 알려주면 큰 도움이 될 것입니다. За гэтэл нэг уут тийм ээ энэ шимт хоолыг идэх үед маш хялбархнаар тийм ээ маш одоо урдстаар бид нар энэ авах ёстой ургамлын нэгдлүүддэх тэр бүх шимт хичээлээ хүлээн авч чаднаа гэж дамжуулах юм бол хүмүүс их сайн хүлээж авах баха. 그리고 육류보다 이 야채 같은 것을 많이 먹게 되면 이게 변비가 생기지 않고 장 속에 나쁜 것들이 빨리 빠져나오는데 도움이 됩니다. За бас энэ ургамал хүнсний ногоогоо их хэмжээгээр хэрэглэж байгаа энэ ууттай хоол маань нэгдүгээрт одоо бидний нарийн бүдүүн гидсэн тэр бохирдлыг хурдан зайлуулж өгөх нь байна. За мөн нэг нүглээ. Тий. Биеинд одоо ийм хортой зүйлсүүд хоримтлагдахгүй байхаас хамгаалж өгөх нь байна. 우리 몸속, 즉 장, 소장과 대장 속에 우리 인체 면역 세포의 70에서 80% 정도가 모여 있습니다. Бидний бүдүүн нарийн гидсэнд одоо дархлааны эсийн 70-аас 80% нь боловсруулагддаг тийм орчин байгаа байхгүй юу. Тийм учраас энийг эзнээрээ одоо ямар нэгэн тэр өтгөн хатах ч гэдэг юм уу тийм асуудалгүй болох нь шүү дээ. 그래서 면역력이 좋아지려면 우리 몸속의 소장과 대장이 건강해야 됩니다. Тэгэхээр биеэ эрүүл байлгахыг бол одоо нарийн бүдүүн гидсний орчинг маш сайн эрүүл байлгах хэрэгтэй. 그래서 소장과 대장이 건강하면 그 속에 있는 면역 세포도 아주 건강한 상태로 우리 건강을 유지할 수 있게 됩니다. Хэрвээ нарийн бүдүүн гидс одоо эрүүл байж чадах юм бол тэр орчин тийм ээ. Тэгэх юм бол бидний биед одоо дархлааны эсүүд маань эрүүл байж бидний биеийг хамгаалж чадах нь. 물론 몽골에서 양고기, 저도 소고기, 양고기, 이번 양고기 정말 너무 맛있게 먹어서 아주 감동받았습니다. Тэгээд Монголд одоо хоньны мах, хүрээ мах идэж үзсэн. Хоньны мах үнэхээр амттай байсан. Сэтгэлж их хөдөлсөн. 철멍 목사님 다시 한번 감사드립니다. Цолон пастор дахиад баярлалаа мах өгсөн. 그 고기 아직도 생각납니다. Одоо л тэр мах ингээ бодогдож байгаа. 물론 고기를 줄이는 건 쉽지 않겠습니다. Тэгээд махаа багасгах нь гэдэг бол та бүхний хувьд хэцүү баха. 그런데 생식을 먹는 습관만 거기다가 더 포함을 시키면 많은 사람들이 점차 건강한 생활을 할 수 있게 됩니다. Гэхдээ тэр нөгөө идж байгаа хоолндоо энэ амьд шимт хоолоо идэх дадал зуршлыг л хамтруулж чадах юм бол бид нар эрүүл хоолтой болж чадах нэ гэсэн үг. 제가 처음에 설명드렸던 평균 수명, 그것이 실제적으로 많은 의미를 가지고 있습니다.
За түрүүн нөгөө хамгийн анх тайлбарласан эрүүл наслал, дундаж наслалт гэж тайлбарласан шүү дээ. Энэ чи өөрөө айгүй их утга агуулж байгаамаа. 몽골 남성이 약 60세가 되면 그때부터 질병으로 고생하기 시작한다는 얘기는 조금 충격적입니다. Монгол эрэгтэй хүн 63 нас хүрэнгүүтээ л ерөөсөө өвчний үүр болдгийм байна гэдэг ийм үзүүлэлт чи өөрөө айгүй цочролд оруулах мэдээ байхгүй маш их зовдөг гэсэн үг. 건강한 노후를 보내고 싶다면 건강한 식습관이 가장 우선적으로 되어야 합니다. Тэгэхээр эрүүл удаа наслалтыг хүсэж байгаа бол эрүүл хооллолтыг одооноос ингээд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 바로 이 생식을 통해서 우리 몸의 건강한 습관을 가질 수 있게 됩니다. Тэгэхээр энэ амьд шимт хоолоор дамжуулаад бид нар эрүүл хооллолтыг дадал зуршлыг бий болгох бүрэн боломж бий болсон байна. 생식에 왜 좋은지 한 번 더 간단하게 말씀을 드리겠습니다. За шимт хоол одоо яагаад сайн юм бэ гэдгийг маш ингээд товчхон тайлбарлаж өгье. 생식에는 살아있는 씨눈, 효소, 엽록소, 식이섬유, 비타민, 미네랄 등 좋은 성분이 가득합니다. За энэ шимт хоол хүнс дотор үр хөврөл фермент, эслэг, витамин, эрдэс бодис зэрэг амьд ашигтай найрлага шимт хижээл баялаг байгаамаа. 그런데 이 영양소들은 발열하면 쉽게 파괴되어 버립니다. Тэгээ эдгээр шимт хижээлт бодисууд маань халуунд мэдрэмтгий учраас ингээ болгочихлоор ингээ өвчтөг. 따라서 가열하지 않고 생으로 먹을 때 우리 몸에 가장 좋은 효과를 가져갈 수 있습니다. Тийм учраас түүхийгээр нь буюу одоо яг байгальд байгаагаар нь бид нэр хэрэгжилж ийж эн чинь бүрэн бүтэн тэр шимт хижээлээ бидний биед оруулж чадна гэсэн үг. 따라서 곡식이나 과일, 채소에 들어있는 영양소를 그대로 섭취할 수 있는 방법은 바로 생식을 통해서 가장 간편하게 먹을 수 있게 됩니다. Тиймээс одоо энэ үр тариа жимсгэн хүнсний ногоо зэрэг энэ бүх юмд агуулгаж байгаа шимт хижээлийг шууд байгалийнхын тэр хэлбэрээр идэж чадах хамгийн ингээд товчилж чадсан хэлбэрхэн болсон шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хоол нь энэ өөрөө амьд шимт хоол байгаамаа. 그리고 식물에만 들어있는 영양소 가운데 파이토케미칼이라는 성분이 있습니다. Тэгэд энэ ургамал дотор энэ шимт бодис дотор фитохим гэдэг нэг юм найрлага байгаа. Энэ зөвхөн ургамал дотор байгаа байхгүй юу? 이 파이토케미칼은 우리 몸의 면역력을 올려주고 따라서 각종 성인병, 바이러스 질환 같은 경우 예방하고 치료하는 데 도움이 된다라고 과학적으로 밝혀져 있습니다. Тэгээ шинжлэх ухаан энэ фитохим бидний дархлааны системийг одоо дээд зэргээр сайжруулдаг. Насан туршидтэй өвчлөн бол вирусын халдвар, хор тавдраас өвчин сэргийлж өгдөг. За дархлаа одоо маш сайн сэргээдэг учраас олон өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх өөрөө өөрийгөө эмчлэх чадварыг нэмдэг ийм элемент байна гэж тогтооцсон байгаа юм. 생식 한 포에는 약 60가지 이상 다양한 원료가 들어 있습니다. Тэгээ нэг уутанд савлагдсан энэ амьд шимт хоолнд чинь 60-аас дээш төрлийн одоо ургамал хүнсний ногоо жимс байгаа шүү дээ. 즉 다양한 파이토케미칼이 생식 한 포에 들어 있다는 이야기입니다. Тэр чинь юу гэсэн үг вэ гэвэл яг 60-аас дээш төрлийн ийм олон төрлийн фитохимийн агуулмж байгаа гэсэн санаа юм. 바로 생식이 좋은 이유 바로 여기에 있습니다. Тэгэхээр шимт хоолны одоо ийм сайн байгаад байгаа үнэн одоо утга учир нь энд оршиж байгаа. 제가 생식 얘기하면 이상하게 굉장히 말이 많아지게 됩니다. Би шимт хоолны тухай ярих юм бол ингээд нэг сонин дэндүү их олон үгтэй болчихдөг юм аа. 그만큼 생식이 너무 좋기 때문에 드리고 싶은 말이 자꾸 많아지게 됩니다. Тэр хэрээрээ шимт хоол чинь ийм ашиг тустай учраас би ингээд бүгдийг дамжуулчихсан гэдэг нөгөө яриа маань ихтэй гэдэг багхгүй. 그런데 여기 계신 분들은 아직 생식에 대해서 잘 모르거나 아직 많이 오랫동안 섭취하지 않았기 때문에 아직 실제적으로 느끼기가 조금 약할 수 있습니다. Тэр энд байгаа хүмүүс маань хараахан одоо мэдрээгүй те хараахан бас төгс идээгүй учраас
одоо миний мэдэрсэн шиг магадгүй мэдэрч чадахгүй байгаа хаа. 그런데 이런 내용은 단순히 책을 읽는다고 뭐 본인 것이 되기는 어렵습니다. Тэгээ ийм зүйл чинь зүгээр нөгөө тэр ном уншснараа миний одоо ойлголт болж чаддаггүй. 그래서 가장 좋은 방법은 내가 먹어서 체험을 하거나 Тэгэхээр хамгийн сайн арга бол би эхлээд өөрөө идээд энийг бүр мэдэрсэн байх. 다른 사람들이 생식을 먹어서 좋아진 그런 경험들을 많이 가질수록 확신을 가지게 됩니다. Тэгээ бусад хүмүүс ч гэсэн идээд эзэнийхээ хэрэг сайжирж байгаа тийм олон туршлага жишээг харснараа би итгэл төгс болж ярих дамжуулах боломжтой болдог. 그래서 여기 계신 분들 아직 그런 느낌이 아직 좀 체험한 것이 부족하기 때문에 저는 15년 가까이 생식을 전해왔습니다. Тэгээд одоо би миний хувьд чинь 15 жилийн хоолыг идэж дамжуулж ирлээ. Энд байгаа хүмүүс одоо мэдээж ийм хэмжээнд хараахан хүрээгүй учраас 그래서 원래 정해진 내용보다 자꾸 말을 많이 할 수밖에 없는 점을 이해해 주시기 바랍니다. тэр одоо дамжуулж байгаа юмнаас илүү их ингээд нэмж би их ярьж байгааг минь ойлгож өгөөрэй гэнэ. 원래대로 하면 이 생식에서 1시간이면 모두 끝나야 됩니다. Тэгээд яг одоо яг үндснээр нь ярих юм бол би 1 цагийн дотор энэ чинь яриад дуусгах ёстой. 그런데 오늘 그 내용을 아주 조금밖에 못하고 이렇게 벌써 마칠 시간이 되었습니다. Тэгсэн би ингээд нэг жоохон л дамжуулаад цаг нь бүр ингээд 1 цаг яваад дуусчих. 그래서 계속해서 다음 주에도 이어서 이 생식에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. За дараагийн 7 хоног тэгэхээр би үргэлжлүүлээд энэ амьчин тоолныхаа талаар үргэлжлүүлэх болно. 오늘 얘기 가운데 꼭 한 가지만 기억하십시오. За өнөөдөр ярьсан зүйлээс нэг л зүйлийг маш сайн санаж өгөөрэй. 생식은 생명식이다. Амьд шимт хоол бол амийн хоол юм аа. 왜냐하면 생식에는 살아있는 원료가 들어있고 Ягдгүй л энэ дотор амьд найрлагууд орсон. 그 살아있는 원료가 우리 병든 몸을 살리기 때문입니다. Тэр амьтай шим тэжээлүүд чинь бидний биеийг одоо аварч өгнө, эмчлэхэд туслах нь байна, эдгэрхэд туслах нь байна. 그래서 생식을 많이 먹을수록 오래 먹을수록 우리 몸은 빨리 회복이 됩니다. Тийм учраас одоо шимт хоолыг их урт удаан хугацаанд идэх тусам бидний бие одоо эдгэрч сэргэж байх нэ. 야, 오늘 이렇게 마지막 시간에 많은 분들이 화면을 열어주셔서 너무 좋습니다. За дуусах үед хүмүүс ингээд нөгөө дэлгэцээ харуулж өгсөнд маш их баярлалаа гэнэ. 전에는 화면이 까맸는데 오늘은 환하게 밝아서 너무 좋습니다. Хичээлүүд дээр бөө харахгүй л юм харагддаг байсан. 네. Тэгээд нээж өгсөнд баярлалаа. 네, 아주 감동입니다. Сэтгэл хөдлөж байна. 수고하셨습니다. 바이자. 네, 한 분 한 분 문 열어주시네요. 고맙습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. За энэ хүртэл ингээд өнөөдөр дуусгая. Тэгээд нэг нэгээр нээж өгсөнд баярлалаа. 바이스테. 감사합니다. 바이스타. 네. 좋으세요. 네. 네. 바이, 감사합니다. 네. 감사합니다. 사이다라.